معلوم خدا عز وجل أمر ما كذب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وانتهى ببني خدا بقولن كنا طبعا خدا بقولن جهب ناقتن يعني إيرو السبب عالم إسلام كتير في زلته وإسرائيل 5 مليون والعالم إسلام حاكميته بتون دولتي غربية دولتي خريستيانا حتى قمريسو يهودية بتون مال وملكتها مسلمان دبن دخل تبكسبو خاطرك أو مسلمان بهبرا وحدت وبيرلغو برابرلغي ساغلامیش نکرنه اگر که ام بهبرا براتیه دست براتیه بدن هر دبنی سیا قرآن دا و اتباع حضرت محمد دا اتباع في قرآن دا بأمتا إسلامية دست بدن هر والله ام تقص هندك برجع يقول على حاكمية الدنيا بدا دستي مسلمانا شواب الزمان پیغمبر مد عليه الصلاة والسلام پیغمبر ما هنگی انسان فقیر کی انسان بیمار و بیملکل دورا قرآن دورا پیغمبر توبون بنیره حتانی اروپا چون حتانی آسیا حتی مثلا uzak doğu bütün alema İslam'ı kirliye bu o mesela çen hab ashabiye peygamberci ser memleketi ji ki bina Kayser ve Rom fetih kirin ji ki bina mesela Kesra fetih kirin İro sebebi alema İslam hem zengine ve hem ji perrin ve en zelili belki serriye erde Müslüman ve hayatı yaşamışkın ehli küfre dalalete sen Yahudi Hristiyan mesela alema İslam beri hevdana van fitne kinen abina van khoyna havda rejin و بسر دایتین مالی ما ملکیت ما پترول ما قیناقی ما تبدخل تبش بو خاطر تفریقیه جبو خاطر وحدت و بیرلقو بلابر القامه چینه بیه تک مسلمان کو کارمن دی جی کی دا وحدت آخ چیکن دی اتباع امر خدای و دی حس کرنا پیغمبر آلای و قریا پیغمبر تعقیب کن جبروی هوای وان yani etkinliği hani ev Firoz kirna wilayeta Peygamber aleyhissalatu vesselam İsal çen sala medes bekiriye elhamdülillah sal bisal zeyde dibe sal bisal vahdeta Müslümana zeyde dibe sal bisal kuvveta Müslümana zeyde dibe o sal bisal emn sata kadar bet şabe khudbinin ev PKK ku İro bütün devlet şerq ve garb vallahi ali kariya etkin Cibuti bir memleketi da webkin hakim milleti Kürt Xuda dur bkin, Peygamberi Xuda dur bkin, Kur'an'ı dur bkin, terbiye ve edeb ve adab-ı İslam'ı dur bkin, hayata Şeyh Said Palo, Said Nursi, hayata Hazreti Nursi, Gavs-i Hizani ve Mevlana Halid Zülcenahayn dur bkin, bütün kuvveti Xud xabitin, kما هینی تابعیت اخلاق Hristiyan و Yahudiya bkin, ورن بسلم بن حاكم مال وملكيت ما غيرته شرفها ما بني دسو بيا اما وام بوقتك وام دنيرن ام ولو صايمه هندك بيجي ام قرآن خدا دقن والله خدا نصرته مد خدا ترسى مدك قلبي دشمني ما وبيغمبري مدبي نصيرت بالرعب مسيرة شهري ازهاق ما yardım كرن بقونا خام مهكي خدا yardım ya مكريا وترسى مكريا قلبي دشمن والله انوي yardım ya خدا بخراد بينن وخدا ترسى مكريا قلبي دشمني ما ودشمني اسلامي والحمد لله ام وفقوا مظفر دبن جبر وي هواي قال ام عشقا وعلاقه بخدا رب پیغمبره واف وحدته بيرلك اخو حسكرنا خو هبرم تشقا زيده بدن ام دبين خداجي عز وجل نصرته سلم زيده. Evet, bu manzara gösteriyor ki dünyanın her tarafında Müslümanları bir araya toplayacak olan yegane düşünce Hazreti Peygamber'in getirdiği sistem, din ve imandır. Bunun dışında hiçbir düşünce, hiçbir sistem insanları bir araya toplayamaz. Özellikle de bugünlerde Türkiye'nin yaşadığı problemleri hesaba katarsak buna başka türlü hal çareler aramaya gerek yok bence. Bu millet, buradaki manzara bunun çaresini söylüyor. Diyor ki doğudan batıya kadar siz bu insanları tarihte bir araya getiren düşünceyi bu insanlara tekrar öğretin. Tekrar bu insanların kaynaşmasının sebebi yapın. Bu insanlar birbirini sever. Bu insanlar kardeştirler.
Bu insanlar ırk, bölge farkı gözetmezler. Ama kimse kimseye haksızlık etmesin. Kimse kimsenin hakkını yemesin. Bu manzara bana onu gösteriyor. Evet, bu manzara aynı zamanda kardeş olmanın yolunu bize gösteriyor. Şimdi insanların, özellikle de Müslümanların kardeş olmaları, kardeşçe davranmaları birbirine, birbirlerini sevmeleri neyle olur? Bize bunu kitabımız söylüyor. Diyor ki İnnemel mu'minûne ihvetun. Müminler ancak kardeştirler veya ancak müminler kardeştirler. Başka türlü bizim kardeş olma şansımız yok. Bunu herkes bilmeli artık. Yine Allah diyor ki bir ayet-i kerimede İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumurrahmanu vudda. Müminler iman ederlerse, sağlam bir iman ederlerse, sonra da yapmaları gereken şeyleri yaparlarsa, salih amelleri, bir süre sonra Allah onların aralarına meveddet ve rahmet verecektir, sevgi verecektir. Bunlar olmadan meveddet ve rahmet olmaz, sevgi olmaz. Dolayısıyla biz birbirimizi sevelim, birbirimizi demekle sevgi olmaz. Sevginin olmasının yolunu Allah bize gösteriyor. İman edeceksiniz ve hem Allah'a karşı, hem insanlara karşı, hem diğer kardeşlerinize karşı yapmanız gerekenleri yapacaksınız. Salih amel budur. Bunları yaparsanız Allah sizin aranıza meveddet verir, sevginin ileri derecesini verir. Başka türlü bunun yolu yok. Doğrusu ben ilk defa geliyorum bu toplantıya. Geçen seneler gelmek istedim. Mümkün olmadı. Bugün iyi ki geldim diyorum. Çok güzel duygular yaşadık burada. Ümit ediyorum ki buraya toplanan arkadaşlar, toplanmayan arkadaşlar, buraya insanları, bizi toplayan ruhu iyi kavrarlar. Sadece heyecanda kalmaz. Bunu eylem olarak, amel olarak sonrasına başkalarına, etrafımıza anlatırız. Ve böylece inşallah yıllardır kaybettiğimiz kardeşlik ruhunu yeniden buluruz ve yeniden yaşarız diye ümit ediyorum, Allah'tan dua ediyorum. Naha ev merasimiha, ev civineha hakikaten pir fayda var haya. Ve münasebeti jigelek derdore ma, jigelek va devlet di, zana, alim, o insan dindar, tene cemhev, fikir taatisi diken, behevra haber den, dibe sebebi hevditine, dibe sebebini kumara ve cehev cesareti bıslini, şu hali hazır am tamam zanen, ku dine ma dinavlin gadaya, ahkam-ı İslam'ı tünnena, ahkam-ı İslam'ı nayna tatbikirin, tamamı keferi dünyayı, hücum ise Müslüman adıken, jboği kasi, بواسطة بسبب واجبنا دبيكو عم بجكي عقل بقرين أم خبتنا يكيتية شيء بكين نابنا قرآن دورة قرآن وخبتنا خدا القرآن دبيجي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم حقتا تمام الدنيا خرج قربانا تنكادي بو بلا قلبي وابكيك وبين جمهاب اما خدا بواسطة اسلامي او آنين جمهاب بون قلبي وابو قلبك واحدا جبوي قاسي ام زاني ام فيد خوازنج قلي خواج ملتي خواج مسلمانا دجوا في افكار باطلة بردن دف سوسياليزم بردن ماركسيزم بردن كماليزم لاعقلق وديمقراطية اوروبا بردن والله فا مالا مخرا كريا و دنیا مجی خدا کریه بنر جغرافیا اسلامی بواسطه که چما بهفکتنا چکو دو واد افهنا پروگرام و پلان و عوض مسلمان دورا قرآن نبنه یک واش قرآن دور بکن جو قنا بحب بکن دما کو خل دورا قرآن بک بدنا و ابن امت و ابن امتك واحده شكو خدا عز وجل القرآن البيجي وأن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون بزان بينكم أمتك واحدة أجي ربي وما أمة واحدة ربي وجي أزم حجم مبترسن عبادتي مبكن جبوي قاسي دفي ديسا
او anlayış bukevena bena Müslüman da hali hazır dema kut be İslam Müslüman hemen nemej ve adu zekat ev tenete biye nevsaya ev parçeka ev bölümeka yeku Müslümana aziz bike innemel izzetu lillahi ve lirrasuli ve lil mu'minin izzet khudera peygambere viraya müminaraya ev izzet dema kucakeri fekere bi Kur'an'e bi İslam'e bi yekitiye وی قاسی سر مسلمان و سر بلند ببین بوا سیستم بشری سر نمز دبین بوا سیستم بشری جدین خوا دوزا خوا ایمان خوا جنت دول دبین حال حاضر اف غروب و جماعت حال حاضر کوری و بریت که خلدورا و بدنهب کو خلدورا و ندنهب بنرا چاهت مملکت سر مملکت ما بوا افکار مارکسیسم و لنینیسم ام ناگنه تدری ادما عمکم ندو وادا عمه پریشان ببین عمه جدین خودول ببین او 100 ساله ملتی خلدورا کمالیزم گو عمه و ما خلاص بکه بنرا دما کو کمالیزم خلیفتی راکر گو عزه فرحیه شو بینم گو عزه دموکراسی بینم گو عزه حضور بینم اما حتی نه حضور من هدیت یا جبوی قاسی 100 ساله کمالیزم دنمیش کرد لبره مارکسیسم و سوسیالیزم جی املت بلاد دنمیش نکه املت زتگو خیر جنایه یکو دربا مزن واخستیا مارکسیسم و کمالیزم لنینیزم کردستان صور لآذربایجان راکر ستالینیزم المحابات کردستان راکر جوی قاسی املت ما کرد ادخوازم کو بفا افکارها نو نخاپاندن خود دورا قرآن بالنهف دما خود دورا قرآن بالنهف املت و به یکا دما تماما بحفظك الله اکبر کس نگانی پیشوا بگیره. Evvela bütün İslam aleminin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu dünyaya gelişini, kutlu doğumunu tebrik ediyorum. Ve bu manzarayı gördüğüm için şu anda çok mutluyum. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu İslam'ın birliğini getirmeyi Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ve ben İslam alemine bir müjde vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyeti min ba'di hulefâun ve min ba'dil hulefâi umarâun ve min ba'dil umarâi mulûkun ve min ba'dil mulûki cebabiretun sümme yahrucu raculun min ehli beyti yemle'ul arda adlen kema muli'et cevren. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fehri kainat Hazreti Muhammedül Emin sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki benden sonra halifelik devri gelecek. Halifelik devri de bitecek. Ömer'a gelecek. Onlardan sonra mülük gelecek. Onlardan sonra zalimler gelecek. Ve şu anda zalimlerin dönemi bitmek üzeredir. Meşhur bir söz var. Gecenin en karanlık anı şafakın en yakın olan zamanıdır. Yani o gece karanlığın şafakı doğdu. İnşallah güneş doğmayı çok az kalmış, onu bekliyoruz.